Twisubire i Bukavu. Mukarayi Mushonda Jacques, umusirikare w'umunyamulenge wabarizwaga nyine mu ngabo za leta ya Kongo. Akaba nawe rero yapfuye mbere y'uko akaba yakurikiye Colonel Makanika nawe w'umunyamulenge. Biravugwa yuko rero ubwo M23 yafataga Bukavu, umujyi mukuru wa Kivu y'Epfo, biravugwa yuko uyu Mukarayi Mushonda atigeze we ahunga. Aribyo biri gutuma bavuga yuko ashobora kuba ari umugambanyi, ko nibo M23 yafashe agace we agumamo nta kibazo, kandi abandi bose bagize bate bahunze. Ariko mu by'ukuri biravugwa ko icyatumye adahunga uyu Mukarayi Mushonda Jacques yararwaye rwose, bituma ngo atimuka. Ariko ibyo byabaye intandaro yo kuvuga yuko ashobora kuba yaragambaniye igisirikare cya FARDC. Rero baramwishe bamwicana n'abarinzi biwe babiri. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande haravugwa yuko ashobora kuba yishwe n'ingabo za FARDC, igisirikare cya Kongo. Byagenze bitere, ni ukuvuga ngo hari abasirikare bo bemeye ko batsinzwe nabo bagahunga nk'abatewe cyangwa se nk'abinjiriwe, nk'abari bari mu mujyi wa Bukavu, ariko atari ko bigize bite bimeze. Ahubwo bo babonye batsinzwe bagira bate, bakuramo imyambaro y'akazi, bakuramo inifomo. Bamaze kuyikuramo, abo basirikare n'abapolisi bivanga n'abaturage. Bamaze gukuramo inifomo nabo bagenda nk'abandi bantu bari guhunga. Ubwo intwaro barazifasha hasi, inifomo bakuramo, nabo bariyirukira. Ariko ntabwo nyirizina target baba bafite bari abasirikare ba FARDC. Murabizi ko ari nyinshi, murabizi ko bagira ingeso yo gusahura ibyo kurya, amatungo byose barajyana. Ubwo n'uwo bahitanye nko kumuhohotera ariko batari mu mwambaro w'igisirikare, nabyo ubwo urumva ntabwo byabura. Ubwo ngubwo bivugwa rero yuko n'icyo gihe bakuyemo inifomu, biravugwa yuko bamukekaga yuko yaba ari umugambanyi, akaba yaragambaniraga igisirikare cya Kongo. Bo mu kwivanga n'abaturage akaba aribwo bamusanze iwe mu rugo, baramwica, bamwicana n'abarinzi be. Bakavuga bati abandi barahunze, wowe kubera yuko uri umunyamulenge kandi iyo M23 ari abanyamulenge, nicyo gituma akekwa yuko yanze guhunga, ahubwo yaremeye arayoboka, nawe ayoboka igisirikare cya M23 mu ibanga. Bikaba ibyo byatumye adahunga. Ariko haruguru nabwiye yuko ari impamvu yuko yaragize ate, yararwaye. N'ikimenyimenyi umuvandimwe we yarukaga kumusura n'abandi bantu bo muri famiye, bamusiga ameze neza, yarorohewe, nta bibazo bikanganya afite, yaratangiye gufata agatege. Ariko urumva hari impande zombi ziri kuvuga ibintu bitandukanye. Rero Mukarayi aho ngaho i Bukavu niho yakoreraga imirimo ye ya buri munsi. Ariko kuba nyine atarahunze nibyo biri guteza akantu k'ikibazo. Akavuga ati M23 niyo ku ruhande rwa Kongo, akavuga ati M23 niyo yacungaga agace ka Bukavu. Ubwo nimwe mwamwishe, mwatwiciye umusirikare. Nabo bari kuvuga ibyabo. Rero dukomeza iyi nkuru, ntabwo ibintu biri kubera hari i Bukavu, bari kugenda bakuramo umuntu umwe mu buryo abantu benshi batari gukeka, mu buryo abantu benshi batari kubyumva. Ariko umwe niwo ubyara ikintu gikomeye. Umwe niwe ushobora gutuma ibyo twitaga yuko ari ibintu byoroheje biruze gufata intera. Niba uwo nguwo Makanika yapfuye ejo hashize, uyu nguyu nawe Mukarayi akaba apfuye, urumva bombi ni abanyamulenge. Aha hantu harimo ikibazo. Umuntu agomba gushyiramo question mark, akibaza se ibi bintu wavuga ngo ni FARDC na M23 umwe ku wundi, buri wese ari kuvuga ibye.
buri wese ari kuvuga yikururira yishyiraho yuko atari we wamwishe, uwundi akavuga yuko atari we wamwishe. Mukara Mushonda rero Jacques nk'uko nyine ari koroneri, ubundi iyo igisirikare gitakaje umukoroneri agapfa kiba gitakaje amaboko pe, atari no kuvuga ngo umukara, igisirikare cyose gitakaje umukoroneri kiba gitakaje umuntu ukomeye, kiba gitakaje imbaraga, kiba gitakaje amaboko. Rero kuba bavuga yuko ashobora kuba ari umugambanyi, ubundi mu buryo bwose bw'intambara ahantu hose harimo ibintu biri kubera nk'ibyo muri Congo, iyo umuntu bamukeka yuko ari umugambanyi, kumukeka gusa apana gufatanwa igihanga ahantu henshi, ntabwo birirwa bajya mu biganiro, ntabwo birirwa bavuga ngo turamufunga, ngo turamukatira, ngo turamuganiriza, ngo turamubwira ibi, ngo turebe yuko yagaruka. Reka da, ntabwo bibaho. Iyo umuntu afashwe ari umugambanyi aricwa, nta byo kwirirwa bagirana ibintu bya disikisiyo nyinshi, aricwa. Rero abantu benshi bari kuvuga yuko kuba ari umunyamurenge bishoboka yuko yaba yishwe na FRDC. Urumva hapfuye abakoroneri babiri, urumva hapfuye abanyamurenge babiri, nk'abantu ibintu ntabwo byoroshye, nta nubwo ari byo kumvisha amatwi gusa ngo wumve ko ari ibintu abantu bagomba guterera, hakenewe izindi mbaraga, niba ari amasengesho cyangwa se ubundi bufasha bw'ingabo. Gusa urumva igisirikare cya leta gifatanyije n'abazarendo bavuga yuko ubundi wazarendo nta hantu itandukaniye n'umutwe wa mayimayi, kuko abantu bo muri wazarendo ni abagiye bava muri mayimayi. Rero kwica ni kwa kundi nk'uko bateraga abanyamurenge, nk'uko bateraga abantu bari hariya mu Minembwe, n'ubundi barakomeza kubatera, barakomeza kubabuza uburyo. Rero aba bantu bo muri Uvira bo rero baravuga bati twagirwa n'uko M23 yatugeraho ikaturokora, kuko hari umuntu wishwe hariya Uvira w'umusore, abanyamurenge babivuzeho cyane, yishwe kandi yishwe na bande n'abo ngabo baba wazarendo nyine. Urumva n'ubundi bitwara nka mayimayi, ni abantu babi cyane, barica, barasahura, mbese icyo basanze mu nzira cyose bakuraho. Rero mwa bantu mwe mukomeze musenge, icyiza nuko izi ntambara zo muri aka karere zahagarara, icyiza nuko izi ntambara zashira, kubera yuko nta wamenya, ishobora kuba iri hariya hakurya ikagera no mu kindi gihugu, ishobora kuba iri hariya hakurya igahitana umuntu utakekaga. Rero Imana igire ihoshe ibintu byo muri aka karere, kandi rwose abanyamurenge Imana ibafashe ibarengere. Ibi bintu babimazemo igihe, ni ibintu bidashira, ni ibintu bihoraho kuri bo, ntabwo bakunze kugira umutekano. Iyo batabateye mu ibanga bajya kumva bakumva baguweho, ariko rwose dusenge cyane izi ntambara zo mu karere zihagarare. Iyi ni The Topic TV.